Oleh tu cuma ke video acuanin makeup last long dan kan makeup dan long ada dan tu karantar lang dona kan makeup tihanin ni puya pejan mai te lo mong cuanin lo de re lo chuna kan ni de re dan ka step by step trick ke shot ve karantar lang dona ni mas video acuanin ke buni tu nahan makeup kolak mai lawa skincare ero tu kita sunscreen top panita ka last step kamu skincare ka last step khajan chuchu tuna hanin setting spray han start mo sa bodo ni ai hi arawanga han sunscreen ka kan mai lai ka record to mo ka tia kalau record talawa setting spray ka tiga kan sunscreen ka ti foundation ka maya tihanin ku blend tani oleh tekanin foundation ka may dua kanin setting spray ka tiliatan powderin hip setting powderin ta hayan kan ka tiliatan oleh tuan eyebrow akan kal thai to anga ka eyebrow liner adang makeup step dan juga yang kelang dak lo mayang ke enjoy ka pressure dengan control makeup pa yang blusher here kan lang go na pingot pa kanya oy mo ba manin eyeliner bakal lagi ke ton kan ke makeup juga complete alas na setting spray ko tiledon ni ko setting spray ni NYX NYX Cosmetics niya tuhanin aron rawanga ay kanin makeup sinilang ada may baka aglow jwal don bitani kan may makeup heavy do ngay nasikan daw tato na ka makeup ni ka injay lebe po ka tidan do ta ayan kasi mas smoky look han titang di ka eyeshadow at pagkanasaw
Blessed Satan.